kana pegau atan na pungal ta'ala di mana kiadir nariko tapegau ye mecawa marnu pungal ta'ala mitaki jadi nariko makadeki mario macawa-cawa mitaki berarti pungal ta'ala manyamal ladda na itaki masannal ladda nyawana mitaki ayene perlu ipalatu kangi sari komeng nariko tapego ye kade menyama si nyawana mitaka pungal ta'ala. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah Siti Najai nanya si pato ri pangolo tandra syukur tandri gangkata lor sisi rajanna pungal ta'ala nasabangkane nawaringi pungal ta'ala begitu banyak nikmat papinya memegah gangkana mapamula moto ki onang sampai melakukan begitu banyak kegiatan sampai saat sekarang ini. Mudah-mudahan semuanya berisi dengan ibadah. Gangkana yellow maniri pungal ta'ala tanna podo sinin na pakasiyata sinin na ibadata angke na tarima lempu pungal ta'ala sabak na sabari na wiring pungal ta'ala asalama kerilino amu fa kerilino lebih paha asalama katonga-tongangi amu fa katonga-tongangi materi akhirah insyaallah. Amin 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 ya rabbal alamin. Salawat dan taslim mari kita kirimkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nariko maki taki okosit di sewa-sewa itu biasanya ada identiknya. Nariko maki taki masiji itu identik dengan Islam. Nariko maki taki angkato makbowong berarti identik dengan perempuan. Dia maboye pasti makunrai. Begitu juga dengan perilaku seseorang pangkokan nasi ditahu itu ada identik. Nariko ada orang yang senyum. Nariko kata biasa atau di mencawa-cawa cak biru itu identik dengan orang baik. Dewa tau kanja ya. Nariko kata mata Musa tuli kiru tapana macam patapana itu biasanya identik dengan ada pacecer ya. Ya. Itu identik. Ya. Makanya kesempatan ini angka pangkaukan amalak nafigo tawe iya rupungan Allah Ta'ala si mata mecawa-cawa miti atanna mecawa mario yeah. Jadi angka napigau atanna pungan Allah Ta'ala di mana kiadir nariko tapigau ye mecawa marnu pungan Allah Ta'ala mitaki jadi nariko makadeki mario mecawa-cawa mitaki berarti pungan Allah Ta'ala manyamal ladda naitaki masannal ladda nyawana mitaki ayene perlu ipalatu kangi sari komeng nariko tapego ye kade menyama si nyawana mitaka pungal Allah Ta'ala angka si pungal Allah Ta'ala mecawa-cawa mitaka mecawa mario ye jamaah ini muliakan Allah angka hadis boleh benar Mas'ud angka si di hadis ye alena makutana ku nabita
Maka dari Ibnu Mas'ud, ayyul amali afdal? Qala as-salatu ala waqtiha. Qultu summa ayyu? Qala al-jihadu fi sabilillah. Qultu summa ayyu? Qala birrul walidaini. Jadi hadis ini disebutkan di dalam kitab Bukhari Muslim. Yene tallu ewe agaga ye narikko na figau itawe Mario marennu mecawa pung Allah Ta'ala. Allah tersenyum melihat hambanya. Menyamalada pung Allah Ta'ala mitaki. Mario lada pung Allah Ta'ala mitaki. Narikko angke figau ye. Aga ye namoro sidi. Ya naritu as-salatu ala waktiha. Narikko angkaki mas sampajang okoki tepat waktu pada awal waktunya. Dalam beberapa sarah hadis ini, angka hadisnya lain yang memberikan penjelasan ini. Maka dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yatawadda ahadukum wa yusinu wudu'ahu wa yasbiquhu thumma yatil masjidi la yuridu illa shalah illa tabashballahu ilahi. Ini yang menjelaskan ini. Maka dah dia gak kasih ditahu mak jene wattuna mak jene nasa nabi tak fayu sinu duahu napakan jakilad batin mak jene. Kemudian setelah memperbaiki wudunya, summayatil masjidi la yuridullah shalah. Kemudian angkai nakate wilo masjid dega kan nakate kecuali melo metol mak berjamaah nyelo masjid. Jadi dua pemahamannya di sini perlu ipakan jaki mak jene napakan jaki batina mak jene. Jadi ko mak jene kipakan jaki batita mak jene. Saya pribadi asabak dua telu anak-anak aku boleh yung ke mak jene tetap ka aku ro sidepena deh pakan jaki ulangi pemang pakan jaki jene iku dia makan jabatin mak jene lu ulangi kembali. Kasih contoh begini caranya berwudu yang baik ya. Magi pakai ro nariko dia makan mak jene waktu nama deni biasa tuh makon di rumah teru-teru ya makon ya ro. Jadi nariko pakan jaki memen nih diberikan contoh sejak kecil, insya Allah nanti seperti itu sampai besar. Iya, ikongka ada tamu di rumah juga biasa maka deka pakai pakan jaki yang kamu pecah depa nama kanja. Yero sikuna depa nakan newe yero amputu naru depa nama kanja. Kamu pakai romelo pakan jaki. Ya, iku anakku walengi pacontoh aku naik pakan jaki, gosoi pakan jaki. Ya. Kalau yang masih kecil itu, yerma dan niro, kalau sampai SD, usur memang nih pakan jaki doa anak. Ya, ketika berwudu, pakan jaki doa tanah, menghadap ke kiblat sudah berwudu. Ya, alhamdulillah. Namu ita dene ni suruh nafego to nih. Ya, namu dene suruh. Namu de nirita makan jatuh nih, magi nasabah sudah terbiasa. Selanjutnya ke masjid berjamaah. Agana Nabi sallallahu alaihi wasallam narikku angkato makka rubati naro illa tabashallahu ilaihi. Angkani yerupung Allah tersenyum melihat hambanya. Kama ya basha ahlul ghaibi bi talatihi. Pada tohar renungna pada nariko angka tong mariu marnulada riwatuna angka siddi keluargana tadeng
angka sidi orang dekatnya yang hilang. Gang kanan sila ada masapa asone ni tadengir. Masapa de namitawe angke mumpo wattuna namopo renunna marnulada nari kon kata tak de napa kamumpo marnulada makone renunna pungal taala mite atana nari kon katau napa kanja ki jenena napa lo masiji mas sempajang de gaga nakate kecuali lo masiji mas sempajang. Jamaah dimuliakan Allah, biasa engkau tahu kumanya tadeng? Biasa. Yang tadi ini kemarin sore saya bicara dengan salah seorang petugas haji. Kadewa hairu ita maca di kandala ku petugas ki. Mega anggota tadeng. Mega anggota tadeng. Yer toli jokai. Jadi paja joka. Gak kana tadeng. We angkana sanggo teror dari sidrap dua ngeso tadeng. Weh gangkana loni Madinah dia pini lolong. Iya gangare nanggo teror tadeng makaro. Ye tadeng ero dua ngeso tadeng. Wah iya mani nangka mumpo mani. Iya. Iya. Maka dia mani petugasnya aja mau tama selang kota deng makaro angka mau tuh matu si sani runtuh kita nih maka dah selama ini 3 kojoka angka maka aku mesti je nawi tamu ko jena sana tuh waktu masapa kayak iro paira gina ser ni tamu kina sebetulnya masapa tuh tapi dia kan dulu mana naik ya dulu mana naik agak ngari kan kita mau tuh nas toli masa apa aja tapi dulu mana naik wah ini cik itu masalah ya. Jamaah yang dimuliakan Allah jadi nariko angka atau tadeng napa mompo marenu kimitai begitu juga perumpamaan Allah subhanahu wa ta'ala renunna nariko angka ki seperti ini jadi nariko lo itu mak berjama makwe tapakan jaki jeni tenapa lo masiji mak kate-kate mak berjama okko itu pun Allah Ta'ala tersenyum melihat hambanya mariu pun Allah Ta'ala mitaki jadi tapi nasa ni bawero upana lo ki mak berjama ya kate-kate lo masiji mariu si pun Allah Ta'ala mitaki luar biasa ini memberikan semangat bagi kita untuk selalu berjamaah dimanapun kita berada namun malah lagi dalam perjalanan lepas siki apalagi dari kendaraan pribadi tak ini macam apa namanya macam itu penyemangat ini maka itu nariko ini pun na kendaraan nariko ini pun na oto kayak di makelo-kelo ribi kalau dalam perjalanan bani lepan nih apa angkat tuh biasa maka dai di topa je nak kamu pima tuh napa lepaki kata biasa makordi ada di topa napi masalama yolo pima tuh isan nabasi matu kuryo kadi yolo pima tuh depa napi bang kade napi mangga jumopi kamu pima tuh napa tuh lepang ya kanja nak bani lepan nih ya lepan nih magai makan jaklah detu nari kumas sempajaki sebelum mas sempaja perlu ki angka sempaja sunnah nih ya lo daripada kamu pi kamu pi to lepang ma peri-peri ni mak jene na pisar kade meloni male rakaat ketiga macam itu letu dena pokok nama lalu nih si lalu nih dena nama kanja batina takabere jadi makro carana nareko ini pun na kendaraan dalam perjalanan kayak di makelo ribi pakan yakin pano-pano kebal lepan ya aku tuh lepan ya banitek jamaah yang dimuliakan Allah kan ini ada masalah yang beberapa tahun yang lalu itu as-sujumai roh dalam rombongannya kade lepangi macam ini tema Jumat kade yolo pi depa yolo pi matu nasa depa nak Jumat kue aku perlu matu masjid yolo istana yolo kade depa sistana masjid yang ketiga
nah kan kecelakaan. Nah, okon di rumah mati. Ada beberapa yang lalu kasus itu ya seperti itu. Disuruh lepak dan lepang. Maka sahabat ditopan asal ditopan. Ditopan asal Jumat ke yulupi. Jamaah yang dimuliakan Allah. Jadi ketika kita seperti ini, ini makilori wiagagatta. Ini punna waramparatta, ini punna otota. Makanya, okon di romondo kesempatan ipakan jakiwi bateta beribadah. Yang kedua, aga piro ipegau narikomelo ki angke pung Allah Ta'ala tersenyum melihat kita. Yang dari itu al jihadu fi sabilillah, berjihad. Ini ada yang di dalam salah satu riwayat ini, wattuna perang Badar, angka sini sahabat asal nerusa Auf bin Al Haris. Maka dia Auf bin Al Haris napudangin Nabi tawatuna perang Badar. Ya Rasulullah, aga kira-kira pego maka kewe nawadingi pung Allah Ta'ala mecawa mita kak. Allah tersebut melihat saya sekarang ini. Aga wadingi pego watuna perang Badar, matangangi mamusu tawe. Aga wadingi pego nawadingi pung Allah Ta'ala mecawa mita kak. Allah tersenyum marnulada mita kak pung Allah Ta'ala. Maka dia Nabi tawahi sahabat Auf bin Al Haris, sekarang ini waktunya perang. Narekomelo kimita ipung Allah Ta'ala tersenyum melihat hambanya sekarang ini. Ketika maju di medan perang dalam keadaan tidak pakai baju besi, tidak punya pakai perang. Ning kelingan Nabi tamakaro nabuka baju besinna Auf bin Al Haris. Sabayro mamusu teh angka baju besinna. Jadi yero menjadi tamemnya ro. Itu kema musuh tangka baju besinna. Ya, itu dulu yang waktu Nabi Daud yero mitur jama-jama maka bawa baju besi. Sampai Nabi itu angka baju besinna. Waktu na yero Auf bin waktu yang kalingan Nabi tamaka dina rekomelo kemite pung Allah Ta'ala tersenyum melihatmu. Uka waju besi mero. Masuk di medan perang. Nabuka waju besinna Auf bin Al Haris. Napat tamaku musuhe. Karena disitulah Auf bin Al Haris meninggal dalam perang fisabilillah ini. Ya, mati syahid. Jamaah dimuliakan Allah. Artinya ini ada dalam perang gitu. Ya, itu dari dalam perang seperti ini memang diperlukan seperti itu. Diperlukan keberanian. Namun dalam beberapa penjelasan masalah jihad ini, Ibnu Qayyim dengan Yusuf Al-Qardawi ya memberikan beberapa penjelasan tentang jihad, bahwa yeresenge berjihad fisabilillah bukan hanya satu pintu, ya. Bukan hanya dalam perang seperti itu. Perang melawan orang kafir, bukan hanya seperti itu. Yang namanya berjihad sininai di mana salangenge sesuai dengan profesi kita. Di mana ini berjihad? Bagaimana berjihad? Orang tua bagaimana caranya berjihad? Mendidik anaknya. Anak bagaimana caranya berjihad? Adalah berbakti kepada orang tuanya. Idi mana ki hadir yang anak ini ketika menuntut ilmu narikologi masih sekolah, apalagi nariko isale kampota lo menuntut ilmu, itu jihad fisabilillah. Ya. Jadi mega rupanya sange berjihad. Sabangka sih di rumah kundrero pada je kuma protes iwita makunreye waktu naruna bitta. Dua telu makunrai lo pudangin nabitta maka dia suruh punggal Ta'ala magi je nauranemi. Lo pakai baju besi lo mamusu. Magi di makunrai di tapalalo ki. Melotoke sadi lo mamusu. Weh, luar biasa tuh semangat nama kunrai. Meloto lemah katan di senjata. Agar asal Nabi tak jihadu kunna fi buyuti kunna. Maka dia ikut mak kunrai. Onromu musuh berjihad. Oko bolamu. Oko bolamu onro. Oko na bolamu onro aja na musali bolamu. Narik kumu pakanjaki pirana lakemu. Meladeni suami. Mau pakai jaki didikan anakmu,
itulah jihadmu itu. Ada na Nabi tak? Yeah. Angka toro, angka si dia nana. Kalau melolo mamusu. Kadeh angka dia kalau lo melolo mamusu, napunangin Nabi tak. Kadeh Nabi tak kuru kalau lo. Iga ko melolo, kadeh meloto kalau mamusu suruh pungalata. Maka kadeh Nabi tak tumopi gambomu, tumopi gendomu. Kadeh ye naro malasa je ro kasih salai. Kadeh lisu ko bolamu. Jagai wio tomo tamu iro malasero. Okon itu mondo jihamu tuh. Okon itu mondo jihami ko. Aja nemu lo mamu syukur sebangka tomo tamu. Ya, jadi yang namanya berjihad itu bukan hanya menghadapi orang kafir berperang seperti bukan. Mega rupanya sange berjihad. Jamaah ini muliakan Allah. Riwatun berjihaki. Idi makunde tapakan jaki ko bolata. Anak natung-tungangi piara tomotuana seorang yang menuntut ilmu natung-tungangi sapa apa disengang okoni romonro mareno mariu pungalata lamitaki magina sabab berjihad ke sana berjihad gangkan nang kesidi dalam salah satu kitab Narampiro mungkin juga sudah pernah saya sampaikan di sini maka dan kesidi tahu matengangi biasa tuh kuku masjid makudi biasa ki dua telu tudang ya mungkin yang lepas purnima sempaja tudang de namita iro masjid riolo de gaga pangateun nama ke de gaga jadi tu masjid ku Madinah de gaga riolo de gaga pangateun nama ku aku mikro sekitar di meter iro pagarna ro nala aga sana pembatas ke masjid na sana ye ya jadi narekon kata lalu mana cerita ikut kata lalu mana cerita. Gangkan na waktu nama bicara-bicara do talu sama, magina tapang kata lalu. Wih, napana to mita maka raja makaro. Ni, maraja tawir. Biasa kita mita, mataan den apa? Pada jal gojoy. Tapana. Yero sama waktu na nita ro tawir. Kedui. Angka to tahu. Jaji pakalian na. Mataan reto ni malamba to ni. Ya makanya to di batina joka maka dia sama suruh pungalata lewi ang katotolalo he maka ruputo-putone oku bansane yero yung lilo mamusu ro de panato mamusu metau ni bali metau bali mitaki magina sa batolopo maka dia nabita wahai sahabatku tapakan jaki pahana yero na tolopo ro nariko na salai bolana nalomas sapa dale dengan niat yermatu nariko angka nolonga dale nawerengi indona nawerengi ambona yermatu ero nariko angka nolonga dale napasikole anana napandre wijawijana sarikom aja nelelau najagi alena aja nelelau lo makareso sapa dale nariko makro cara naro maka nabi tak itu jihad fi sabilillah jihad nero jadi nariko angkat lo masa padale dengan niat nafiare alena nafande tomotona untuk anak-anak sariko masih kolai jihad mana ngasana itu jadi di mana ki adire pasapadale pakre solo mak balu lo galuna lo darena lo mangojo lo magasan dan sebagainya sebenarnya nariko maniaki masa padale untuk piara leta pande tomotota untuk anakta itu adalah jihad fisabilillah merenulak de pungal ta'ala mitaki Allah tersenyum melihat kita seperti itu jadi tatung-tungang iro tatung-tungang gangkan angka iro ilolong rumah kada sininna tiripusana na iro matuna makareso ya lamana imati pandapungan iro itaro kutimbangan imato seremoni na pungal tala we oko ni luar biasa na nariko angka to makareso tiripusana iro ya lamana imatu narik makareso sapa dale halalana di na to ni bila makaresiaga ni tiripusana iro malitere ni kapa sabab wita yaro nariko angka to makareso we
Namo je bulu-bulu matana noloto pusa. Mericak mana je kasih, mericak mana pakalena. Wadingi parra wajajuna nataro pusana. Batina makareso. Nah, orang yang seperti itu, ya ramatus diri pusana dalam mana ngir. Ibilangi sebagai recek, itimbang mata 1000 na pungalatan. Wih, luar biasa nanya. Yeah. Jamaah yang dimuliakan Allah. Jadi ini pakaresoe itu adalah jihad fisabilillah. Yang penting dale angkeri saparo dale halala. Sebab mereka itu maka kemas sapa dale tanya dia dale halala. Ya. Ya, yor dale aga ya sanda kumakiro. Ya tapasogi sila lona. Ya tapamelo sogi sila lona tapi dia namelo ya marajing. Ya. Mede melo marajing. Ampati tamelo sogi sila lona. Jamaah ini dimuliakan Allah. Kemudian selanjutnya ini. Yang ketiga, naitaki pungalatan dalam kadang tersenyum, marulata pungalatan lamitaki. Ya kumagero. Yang ketiga, birrul walidaini. Nareko angkat tapegau. Angkat tapegau. Atau prestasi yang kita capai. Atau angkat tawereng itu mototta. Wattuna tawereng aga-aga to mototta. Mecawa-cawa to mototta. Mario to mototta mitaki. Okon itu monro. Mecawa to pungalatala. Mario to pungalatala mitaki. Jadi gini gitu. Angka aga-aga na pegau. Yari gana wereng aga-aga to motanna. Atau ada prestasi yang dia capai. Gangkan na marno to motanna mitaki. Marnuto pungalatala mitaki watir. Nah sabangke Roy Banu Umar. Roy Banu Umar napudangin nabita. Kadia Rasulullah iro pungalatala kasi denirita. Denirita iro pungalatala ro. Melo ka misangi makkada. Iro pungalatala pekko carana na wadingi angka mecawa mitaka. Kamelo kami tetapi dole mitai. Tapi melo kana sabari angko pegau nawadingi mecaw pungalatal mitaka. Waktu ne rumah kutana ko nabitero Ibnu Umar. Gangkana makkadai nabita wahai Ibnu Umar. Narikomelo ko mitai pungalatala marno. Narikomelo ko mitai pungalatala mecawa. Narikomelo ko mitai pungalatala tersenyum kepadamu. Buatlah tersenyum orang tuamu. Nariko Mario pungalatala, nariko Mario tomotota, nariko mecawa-cawa tomotota. Nasaba angkat tapegau nawadingi anu mapakario-rio. Angka nu mapakario tapegau, gangkan waktu nani kina tanga-tanga kita motota we. Rio pago tomotota. Oh, kon itu monro. Mecawatoi pungalatala. Tanga itu botamu utiro. Nariko mecawa-cawa mata Mario Lando tomotota mitaki makuto tu pungalatala. Jadi ini tugas tadi di mana kadir. Ini tugas tamaka ke pekko cerata nawat dingi angka tapegau nawat dingi Mario tomotota. Melo kaje makutana ku di mana nge. Angka mana moro tomotota di angka mana moro di? Ya, angka mana mo? Duan rupa itu angka mate, angka tumopi. Ketika orang tua kita masih hidup, nariko tomopi. Okon itu kesempatan lada. Okon itu kesempatan lada pekko carana nawat dingi mecaw pungalata mitaki. Allah tersenyum melihat kita. Iku magai narikon kaki okko tomotota Mario nyawana tomotota mitaki. Angka pangko kata yari kata weringnya gaga. Tapi di mana kia dire? Ternyata runtuh rahasianya. Itu pala ya sengi tomotoa di itu tuh nakanilau. Konana dia nakanilau. Jarang kata tomoto melo konana. Tapi narik kota weringi Mario tuh.
Jadi dia nae aja tak ada dito jana kan lendok kita. Dito nang kanilaw. De memang nang kanilaw. Tapi narik kota berengi. Nala tuh. Nala. Apalagi tuh tomatis tong-tongan na. Apalagi narik kota sionrong. Dito sionrong. Namo itu de gaga teleng itu motot gaga. Tapi narik koloki mitai liwar riona tuh. Narik koloki mitai. Yena tuh biasa nang katomatowa. Aga istilah na kumakero nabetu dani. Aga betul na kumakero di nabetu dani. Aga bahasa na rukuro angka to nabetu dani. Angka biasa na tomato cede marna si magay nabetu dani. Muda ni lado kuana na. Muda lado. Gangkana deno leper ngero danin ro. We majana seding. Biasa ketemu purna runtuk tomat kor. Magi nasa melola de siruntu anak nah dena siruntu. Melada mita siruntu anak dena siruntu kasi lah. Jadi ini mana kadir narikode to sion roto motota narikode to sion roto motota loki serewi loki mitai. Maka de mata lepo muka aja si salah tuh ke mata lepo nginariko si salah kanjana loki okoro apalagi dito nama bela itu nama bela jamaah ini dimuliakan Allah apalagi nariko angki bawah-bawah angki bawah-bawah jadi iriya bita bahasa anak kuya katu mau pindok kuya ikuloka koro diturna kadawalik angka melenga tapi nariko elengi liwer nunna biasa kasih lepanga melibi paga maga lokuro mita kasih tomotoe remaja ji masalah na mita nariko melo kilisu den apa lobangi biasa bepa mi lepayeli na kaloki jisan nama tulisu ki we tasisipu ber nalengi beto desa dini siumpu desa dini siumpu ero ekong kamakparo beto na sedemi ang keelengi liwa iganan leki na liwa riona ero nariko melo kilisu kade yang katona alero gagero ang katuloka loko malay ang katui loko malay we melo panoto lisuki esang ito moto di jamaah yang dimuliakan Allah magi nakwaro nasaba mario tomotota marno tomotota mitaki magi loki mitai yang menjadi masalah sekarang ini nariko magi nariko mati nih itu si nariko mati nih tomotota loki seriko buruna tabe utaneki biasa mungkin lo masih kuburu pindota ambota air matero biasa mungkin yiku magai wik kodo si taung tabe yeri dinari kumacawe kuburu tomotota asosoki lo kuro asosoki minimal satu kali lah satu sepekan iku jumai lo siki kuro iku macawe mi kuburu na angkaje kuburu aja sana ke baki di iku macawe mu loki kuro satu kali lah sepekan 7 hari loki kuro magi ternyata itu pala ilalanna kuburu giro tomato atayin kuburu ero mati biro nariko angka anakna lo siarewi okkonur anyama sinin anyama nyamangan kuburu de nagaga anyama nyamang kami namakan jane penadingi nariko angke keluarga na lo celengi lo mitaitai lo kuro kuburu naro lo siarewi ro jadi nariko melo ki penyamengilada inyawana tomotota nariko melo ki penadingilada maka di kesindo kuro manya nariko loki mitai loki kuro kuburu naro aja tapi kok nariko tolo masih kuburu kan didoakan lo doang ini nah itu yang kuburu itu mana salada neng kalinga sinin nang kelapa-lapa naro
angke tapau mana salada ning kalinga tu alena ro tomateta tomotot tak ilna kubur mana salada ning kalinga ye jangankan di dekatnya koki lagi bola tak melo doangi mana saning kalinga ye mana saning kalinga magi na mana saning kalinga asaba itu pale tomatewe ang kasid ditakkena nyawana okkom itu watakalena waktu neredu nyawana angka mau pati si ditakkena nyawana neredu angka okkoro itaro ipaceking okko tulang sulbiana jadi sini na tuh tomateta angka si ditakkena nyawana koripon roro namanya ruhu sultani asanna ini ruhu sultani ya angka itaro ilalna ro tulang sulbiata okoro tomatewero yenaro mengkalinga manangi sininna ellodonganna tommellodoangi tongke mantan nariko matei angka mana neng kalinga manasanita nariko ibacangi kortalkin itu juga manasalada neng kalinga mage angka si ditakke nyawana mengkalinga jangankan seperti maka Nabi ta nariko lisui pangantara kuburi sininna sepak sandalana pangantarai menesamana neng kalinga makanya tabi di mana kehadir ulangi temanya nariko itu nama bela kuburu na tomototta loki okoro sidapeno kubu siarewi tomototta siarewi tomototta jamaah dimuliakan Allah ada tulisan kemari ini yang di beberapa WA masuk maka dah angka dito ipanipi watun ipanipi naitero tomatero deh magi nangka okoryolo muro age sanaro baki iro baki iro degage sana angkaro tawihi angka mana ngi manyama nyawana angka mana kuro baki olonaro angka mana ngi sana marnumana kimitai kasi alena maka sarah nasabay ro baki ang kogolonar de guys sana magi na kamakaro makadero kasi iya puramato biasa makaro baki ro kamato sana tapi maka kede nang kagi sana magi yero anakku ro yemi baru kumate nelo doang ka waktu ni pas tani nelo doang ka pan mato kasi baki ku ye di sana metani angkato na anak angkana lakin na matotoni dena na kaningaranga gangkana kasi loban dena guys maka de niga je idi kade maka de misanga kade gangkana memperkenalkan dirinya maka de pudangi ro anakku ro iro takalupero nareko pasad di kamatu pudangi maka de aja malupe tomotamu elo doang ini nang kato kasi isa na baki-bakina waktu na pasad di lo ni pudangi maka de manipi ka onna waniwi magi nang kau de nakager imelo doangi tomotamu kade makume makasiya manang kanapi to we ngerang de na kabelo doang ikum melo doang nga ale ko man we ngerang ale na man ni lo doang ale na de na kanelo doang tomotona ngerang lo doang tomotamu angke ro manipi ka de gagisa na baki-baki na piolona gangkan na si matan nelo doang ini tomotona apa yang terjadi beberapa hari kemudian ipanipi itu ya to pandita ya Allah penotoni ro baki-baki na ro penonir baki-baki na kiolona ro magi angka na melo doang makanya tabi di mana kaya maka dia kawan nang angka mana tuh tomototta angka mana nih kalau dia sudah meninggal dunia aja tapaja melo doangi sari komengi yero kasih baki-baki na ro kiolona ro angka te penno ilan na kuburu maga na kira-kira narik alena bawa lubang angka mana kita malisa mesti itu kasih nyawana yang menjadi masalah tabi di mana kaya narik ko yero tomototta riolo ro yero kasih matewero mega manana maloa galuna angkala malampena angkala maluanna angkala majekona imana yero gagero tapi dena kanelo doangi yang nyemengi manana tapi dena kanelo doangi liwat tu di maga na kanana makor takalupana
Ye, makai gamana na tumoton tapi dina kanilo doangin. Oleh karena itulah hidiman yang kiadir. Kesempatan ini. Apakah masih hidup atau sudah meninggal dunia? Mari kita menyebabkan Allah tersenyum melihat kita. Narikong kaki Mario merenu tumotota mitaki dengan prestasi kita angka ipegau gangkana Mario tumotota angka iweringi tumotota Pak Beri gangkana Mario tumotota okkoton itu Mario pungalatala mitaki ridallah fi ridal walidaini wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Riona tomotota riona pungalatala bacinna tomotota bacinna pungalatala narik mabaci tomotota mabaci itu pungalatala mitaki narik kemario tomotota mario itu pungalatala mitaki. Jamaah dimuliakan Allah, mudah-mudahan apa yang sampaikan pada kesempatan ini ang ketiga onai ketika kita sholat berjamaah tepat waktu, kemudian ketika kita berjihad fisabilillah, yang ketiga adalah ketika kita berbakti kepada orang tua, Allah tersenyum melihat kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala Allah selalu tersenyum kepada kita semua sehingga mutama ke surga pambasina insyaallah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq was sadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.